tipper truck driver yes remo high tension say dru baby na mote baby na empanimfo no bi assembly fo no ne ECG fo no be ka che mo say mun free ha mun sorry ase a ya monte ase o because high tension no to mu a etimi show enye we ya de tipper truck na wo hwe anwea no fe no maye na o hwe tipper truck a wo hwe anwea o na wakujina se imse omufin se cable normal cable ye bia ye yusu bia na oda fam no awura ni mate ni mu ye no betu mu obehia ye high tension se pa high tension se pa obehia a very sad one in tipper track for no ne wo mo a mo ye adwuma what high tension ase no mahu ba ko bi ayi ho no mo asokwa down ho ne mi se fitamu wo side ne a wo mu ze manfo erectus righteous under high tension ne ade na de yesu no mo di hu dwuma last time na mi twam na me se etiwe na ahoma bi nyame mfasa mo se tena beto kasi chese jai betom ne amane e beto ho no you serious? Attention, no. No pay you fear no more. Meeting so down. High tension, high tension, sepa ubishanyo. Dia no betu mu. Ubishanyo, high tension, sepa. High tension. Driver ni no down. Enti ye best remo amote high tension ase no say ye be pamomo a monte ase because that place no bibia bi kura wa wafa edua bi dade bi ni ade bi e ho na hipu kakra. Na ebetumi aduru ho a upejam na koka no ahwe we ene wo mawuye o woni ni mate nyira nti wo mate no so gina bucket no ho twetwe anwea ne gu fam na ono so awura ne mu omoda fam kranana obi ankasa because voltage na mu no ya na ano eden so say ye very very careful over Facebook this is the situation wo ho yetu mofo a muntie na ha dwene pa this tipper truck timber cars na ya na omosua enua no menim die ntia cars ni bi wo ho a road safety any DVLA for minim de ntia motamo mu road wati wehu car bi wo ho a car ne number ye kill car eye kill utimu se yakotwitwa nade na sisisu asoso mahu nyina adwonku na osunua enya asem ketwa Frank is fine not to mame I want us to pay attention to this car bi number ye a kill. In fact, 09 started in 2009, right? 2009. Into 2009, 2010. That's 2 years. 2010. Near first 16 years. And become money 2026. Into 2 plus 16, about 18 years, right? Into the register on the car 2009, car name saying 18 years. Now the register on the Q RSTUVWXYZ and Sunday about 09. It's 10 plus the 18. That means is what? About 28 years. I can't 30 years in the system. Na utumishi yake biohun. Said ye isi ya no. Obi be catch him say, oh, number no de ya no mutumi eye connection. Etwa chances number no. No mo de akosi ka bi so matesa na o mani nyina. A o mo ye ntibi okra ka no. Utumi say ye muno nso na ne number ye Z. Na ne number ye C. Eno ye krono de ye hu ne ye ka ho asem. De o ma register ebu aka no utumi say 30 years. Cars no abrofu 10 years ni reject cars no meboa enya no bi ne yakotwe ba hai die ntia because ono manufacture any nim say with years no na the durability in terms of the function no kofem and no mani bi we bambo wo mu kura na den say and no ne de besoa risky things like this we o de behade bra Facebook behade e sit down na no tech junction ha nse ba akụbo break amfa okoya mazima wa afi no okosusu anso hwe aye mate ni de tuna afro because load the book ana so no yes nie Nhyira FM 104.5 we are so full line kana free na ba say ya gogogogogo ne break nye to ati free na free no so wa wate no hwe anu wo front yete ne ba kire ena cars no a edi ho ni nyina de abebo mu no
to we Benz no say wa yamani na wa say the akari nyina driver we there eso kwaseda kwaso dem de wudi kan no because edua no kura ba bia akogua no a he nyame do no na ba say ya gogogogogo and so for la yo amre ya sesie yesinie sesie so for la yesinie kana free na ba say ya gogogogogo enti ye besre load we wo de hwedua we enti ya no mu we ana eso mu kotwa ne bush na no mu de sikwan so no mu ba wo how can this old truck ebetumi a control load we te say better na ni brake kura etimi ayeyi just say serious car we menye say maintenance menye sure say ekosi be say yenhwe say you be maintain car but ovi I going to say yeah no over the years enti obi aka say sa na I know man enti yeah sa enti yeah sa ma aka ho enti hu say car yi ba you say udi na nima ehu udi na che ehu udi na che mu so ehu enti sa na koye enti ya ma baby say acceptable bibi a wo say oh na say enya car timber car there enya hwe sa na tie enti say a bread do say Ghana baby a yedru ye revise your notes na sa tetenya ma no yetumi tugu baby ye hwe owe na edi yen the havoc it is causing na wo su we on the cars by me Nsem ni nyina brang in say well akokwa quickly on the tipper track there say afutu na adema say e wo say ya hweye wo high tension ya ade no in our culture no say we are too superstitious bibia no ye ba kwa say we ahonhom ne ade but ebi also anka betimi aboye ho ban anka sa ade ne nyede enkosi enti no tipper truck driver no ni mate no at least also mu say I had the ehu enti no nka ya ba ho no wo say ya hweye because lighting system ne ade no ye ho no yem fa ne ma ni agro enti no wo ya brabo mu ne asetirem so ya na hweye so ye de ehu hia very rather than say bibia na ye be pese ye be hye say ye hu bi na wo de hazard form say ala ya kawo ya na ya ba but like ebi so anka sanko hu sa futu ni sa hu say babia mi wei betima kofa asem bia ba ebi anka sa asem we de ankosi e wo say ya hweye pa e wo sa ne man hu say na high tension uko hwe anwegu won mi say ka ekura say ya dade e koka wo ye ya betima kofa asem ba no omienu ene ya afeni say ejanu mienu ma free mu o ye no mama asem be no mbete wo afiri ase nti wo say ahweye hu hia pa obi bie mu ye na nye bibia na retice a good tipper track na say timber car no oba na nim kakra Frankie say ya no apose won the ties no ho ama timber back tie no hwe ba aju hwe on the wedding mu no aju enso ode bekwa because load no esika na so emwa car no omunam krom suso emwa car no krom ankasa so no omunam right but the good news is that Sewuah road no they said the lady especially to the hospital hona area yes no kra no say bia tum kra kwan no so kra yasem the regional minister ama the assurance say Nhyira governs Aboja approve say contractor emedisu juma enti as we speak hear ni mo say contractor no adwuma no ebeye fast na etumi akontem yenti regional minister sabi o metimi ewie Ghana water force so ye mo omelete